Muzeji su posebne ustanove, prilično ekskluzivne ustanove. Ono što vi možete da vidite u muzeju ne možete naučiti ni u školi, niti pročitati u knjizi. Vi ste oči u oči i sa istorijom, i sa kulturom, i sa naukom i vi to prelamate na jedan svoj način i posle razmišljate o tome. Publika je zasićena jeftine zabave kojom je bombardovana sa svih strana i ono što ja primećujem kao neko ko radi u muzeju, to je da se publika sve više okreće tradicionalnim vrednostima, kulturi, nauci i zaista traži neku pravu istinsku suštinu koju može da pronađe u muzejima. Trenutno radim na više stvari. Moja autorska izložba Staro i nestalo voće Srbije, koja promoviše i predstavlja stare autohtone sorte voća našeg područja, već 18. put gostuje po Srbiji i u ovom trenutku se nalazi u muzeju u Petrovcu na Mlavi, a kako smo dogovorili, gostovaće i dalje po Srbiji. Upravo sam završila jednu lepu publikaciju za Muzejsko društvo Srbije u kojoj su predstavljeni svi najbolji muzejski projekti u Srbiji u proteklih 15 godina koji se odnose na najbolje izložbe, najbolje muzeje i na životna dela ljudi koji su radili u muzejima. Radim neka istraživanja koja se tiču bioloških aktivnosti krušaka i za kraj godine pripremam još jednu autorsku izložbu koja se zove Njeno visočanstvo kafa. TEDx konferencija je izuzetno mesto. Tu ćete sresti i obične i neobične ljude koji pričaju o neobičnim i običnim stvarima na jedan sasvim poseban način. Dobijate jednu novu prizmu kroz koju prelamate neke neverovatne teme, kao da dobijete neke ružičaste naočare kroz koje ćete posmatrati svet oko sebe na jedan potpuno novi način.